Munasqa wawqimasi imaynaya kashanki allin hamusqa kay yachay wasiman. Maypitaq nuqanchik yacharisanchik, chantapis ñawirisanchik kay leccionta ichari kay libruta. Diospaq munayninmanta chantapis justicianmantawan parlariwasanchik. Nuqanchik yayguspa kasun kay kutipi maychus kasan kay kinsa leccionman. Chay kay kinsa leccionqa yacharichiwasun Diosta imaynata nuqanchis runas hina agradasunman, kusichisunman, kuska kawsarinapaq. Yachay munaykichu? Entonces apamuy usqayta Diospaq palabranta kuska kicharispa kasun. Maychus kasan kay libro de Lucas capítulo 15 versículo 20. Ñawirispa kasun chinkasqa ovejamanta. Ari, kay lección pinoganchik reparaspa kasun imaynata señor ninchikta agradasuman kusichisuman. Imaynata kay tataga maychus iskay wawasniyuq karqa. Uhnanqa riporqa wasinmanta ichari usqayta qoway tatay, haywapuay makisniyman churay, maychus kasan herenciayta nispa. Uhnintaq kuraq wawantaq quedakorqa tatanwan. Chayrayku niwanchik kay wawanqa sumaqta mundupi kawsarispa, gastaspa tukuy ima clase gustuspi viciuspi payqa, maychus herenciantaqa allinta gastaspa karqa. Wichuspa karqa ichari uhyarispa mikhurispa warmis tukuy imapi. Chayta cuentaqukuspataq niwanchik kay versículo 20 ñawpaqman imaynataqa payqa llaki sonqo ukhunpiqa hap'ispa karqa. Kuska ñawirispa kasun kay Lucas capítulo 15 versículo 20 nin ahinata. Sayariytawantaq kutipusqa tatayman, khuyarikuspa payman kutipusaq. Kuraqllapiraq kashaqtin tatanpaq sonqonqa wawayasqa payta rikuqtin. Taripamusaqtaq uqllarikuytawan much'aspa nispa. Munasqa wawqimasi, tatanqa sapa p'unchay riq kasqa punkunman, kay punkuman rispa rikuspa, ojalá waway kutimunman nispa. Sin embargo, pierdekorqa aska tiempota. Kay wawaq sonqo nukhupitaq Espíritu Santo llank'arirqa. Chayman hinataq payqa nin sayariytawan kutipusaq tatayman nispa. Karullapiraq kasaqtin tatanqa rikuspaña karqa. Wawan ichari kutimusaqtin wawan hamusaqta. Chayta rikuytawan tataqa nirqa taripakusaq chantaqa sonqonqa wawayasqa nin munasqa wawqimasi. Payta rikuytawan nin uqllasqa wawata hina chantaqa much'aygusqa. Kay kikinta Diosninchik ruwan sapa uqninchikwan. Kay yachanayki tiyan, ichapis huchaqa uqladuman churasorqa. Ichapis huchaqa pestuykukuytawan qanwan kuska kawsasarqa. Ma importanchu, maskatachus nuqanchis huchachakusqanchik. Ma importanchu, maska kutitachus urmanchik, huchapi o kawsasayki ima viciopi, ima adiccionpi. Kay kuti yachanayki tiyan, maska kutita kay tata suyaspa karqa wawanta, chay chika astawan kutista Señor suyawanchik noqanchikta. A veces gustunchik kanan kama, a veces Espíritu Santo llank'arinan kama sonqonchik ukhupi payman kutipunapaq. Imaynata kay tata tariytawan uqllaygusqa wawanta much'aygusqa ahinata Señor astawan suyasasuyki qanta. Suyawasanchik munasqa wawqimasi. Ashka chika Diospaq munayninqa. Chayqa yachanayki tiyan cristiano hina.
Y chapis gani, ari creeni señorpi, pero mana songoy atinchu creeita Dios pa palabrampi. Kaita masagay munasanichu, allintaras nogaga pakaygusani kay huchayta nispa, pero kunan Espíritu Santuta maskaspa munasqa wawqimasi. Gampis chay chinkasqa oveja hina, chay chinkasqa wawa hina pierdekuspa mundupi, Dios wajyasasuygi. Imatagan kutichigi, watejmanta, payman kutipuy, payman ripuy, porque tataygi suyasasuygi. Ñawpajman taskirispa munasqa runamasi, tarispa kasun kay leccionpi, maychus parlariwasanchik hatun kusikuymanta. Maychus tarikuspa kasan kayqa kay libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Kicharispa kasun kay libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Noganchejka a veces mana ñawinchis reparayatinchu, maska hatunchus kasqan Dios munaynin. Pero Dios ninchejka, tukuy ima huch'uy milagrosmanta pacha obraspa kasan kawsayninchikpi. Ichari, kay hinata noganchik ñawirispa kasun Diospaj palabranta. Sofonías capítulo 3 versículo 17 niwanchik kayta. Señor niki tata Diosqa qanwan kushkamin kashan, payqa atiniyuq salvasonqataq tata Diosqa kusikonqa kanmanta, munakuyninwan mosoq kawsayta qusonqa, kusikuywan fiestapi hina tarikonqa nispa. Munasqa wawqimasi, Señor ninchejqa mana mask'allawanchikchu, mana huchamanta payqa uqharimullasonqachu, manchayqa payqa pichasonqa chay huchaykita, perdonaspa pampachaspa huchaykita pichasonqa, imaynata yaku, y hap'iktinchik makinchik ch'ichi kaspa mayllakunchik chay ch'ichitaqa pichawanchik, makinchejqa listu kasan llank'arinapaq mikhurinapaq. Por eso munasqa wawqimasi, entiendenayki tiyan, Señorqa mask'aytawan chay chinkasqa ovejata hina, payqa kusikuytawanta salvacionta qoyta munasuyki, qoyta qanman haywasuyki chantapis noqaman, mana chayllachu mosoq kawsayta qusonqa nispa. Oh hermano, munasqa hermano, allinta noqanchejqa kayta hap'ina tiyan, Dios ninchejqa mask'awaspa hap'iwanchis pampachasan pichawanchis huchanchikmanta, salvacionta qunasuykipaq. Imarayku salvacionta hayway munasuyki tatayki, imaynata wawasman ichari, mana pierdekunankuta munanchikchu tatasqa, pichus kanchik tatas mamasqa yachanchik, maskatachus cuestawanchik wawanchiktaqa uyway, wiñanan, onqon, llaki, kusikuy, tukuy ima tiempo pasanchik, ahinamantataq munanchik sumaqta kawsarikunanta, sipas warmiwan kasarakunanta, allinta matrimoniopi kananta. Entonces noqanchejqa día munanchik sumaq kawsayta rikuyta wawasinchikta. Sin embargo, Señor ninchejqa aswan hatun deseo noqanchispaq, pay niwanchik salvacionta día paywan tinkunapaq, día paywan kuska kawsarikunapaq maychus kasan chay Nueva Jerusalén, qori kayisniyuq ichari, maypichus tatan pay kuska, paykunaqa uqharisanku chay wasita, qampaq noqapaq, pichus chay salvacionta hap'iyta munaspa. Chantaqa wasun kasqa mosoq kawsayta, ari, qanwan noqawan mosoq kawsayta atinchik apayta, imaynata bautizakuspa, ultikuspa yaku ukhuman yaykuspa, tukuy huchanchik ampakunanpaq kawsarinapaq mosoq kawsayman. Chantaqa kusikuywan fiestata hina Señor ninchejqa ruwanqa cielospi, porque pichus karqayki huchasapa
payman ripuygi. Cielosqa kusirikun ángeles fiestajina, porque qan kutipuygi Señor ninchejman. Pitaq phiñarikonqa, seguramente supay, seguramente Satanás ichari, porque mana munanqachu, noqanchis allinta kawsanata tatanchikwan. Ñawpaqman taskirispa leccionpega tarispa karqanchis, maychus niwanchik, pita noqanchik complacena tiyan kay mundupi, Señor tachu o supaytachu. Pita noqanchik munasqa wawqamasi, ajinata noqanchik complacena tiyan Señor ninchikta. Kayta noqanchik kay k'amita tarispa kanchik kay libro de Isaías capítulo 43 versículo 4 nin ajinata. Noqaq ñawpaqaypi mayk'acha allinta kanki, munakuykitaq chayrayku qanmanta waq runata precioyuqta hina gozaq, kawsayniykimanta waq nacionesta paguta hina gozaq. Munasqa hermano, masqa precioyuqan kayki, mashka valorniyki qampata. Señor ninchejqa nin, mashkapis precioyki kachun, noqa rantikapusayki, noqa pagasaq chay precio chikata. Wasis chikachu, naciones chikachu, noqa chay paguta hina gozaq kawsayniykimanta. Imarayku noqaq ñawpaqaypi masqa mayk'acha allinta kanki nispa. Chay Diospaq promesan qanpaq, pichus qan allinta kawsakuyki Señorwan, pichus qan Señorwan taskiyta munaspa, qanqa chiklayki payta, pero sichus mas chiklayki Señorta chayqa, piwan kawsakuyki. Kay mundupega iskay llanniyuq tukuy cristiano kanchik, Señorpaq llannin, supaypaq llannin, ichari? Sichus Señorta chiklayki chayqa, allin kawsay kanqa, sumaq kawsay kusikuy kanqa, pero sichus mana chiklayki chayqa, niwanchik, entonces supaywan kawsakuyki, llakiypi, ichari? Masqa waqaypi munasqa wawqimasi. Entonces, hapi qampis, mark'aykuy kay promesata maychus Isaías 43, 4 niwanchik, qanqa noqa precio pagasaq. Qan yachanayki tiyan, munasqa wawqimasi. Aska precioyuqta Dios ninchik rantisorqa. Mana conformakorqachu nacioneswan, ichari? Wawanta kachamorqa, qanrayku noqarayku. Precioyuqta pay rantikuwarqanchis, uqata churin wañurqa noqanchik rayku, huchanchik rayku. Sin embargo, payqa munakuwasqanchik rayku chayta ruwarqa. Entonces munasqa wawqimasi, chayman hinataq noqanchis kawsakuna tiyan. Kay libro de Proverbios capítulo 15 versículo 8 y 9 niwanchis ajinata. Tata Diosqa huchasapa haywasqanku millachikun. Chayqan runasqa mañakusqantapuni tukuy sonqo uyarin. Dios ninchejqa chejnikun ichari huchasapa runasta millachikun ninkaypi. Chayqan runasta mañakusqanqa tukuy sonqo uyarinqa nispa. Yachaykiña imatachus ruwanaykita munasqa wawqimasi. Kay taskirispa kasun, ichari maychus nin rumisqa kawsayniyuq nispa. Imata niwanchik kay rumis kawsasqa nispa? Noqanchik ñawirispa kasun maychus kay libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 niwanchis ajinata. Chay tukuytawanpis Dios munakuyninta rikuchiwanchis, huchasapallaraq kasaqtinchik Cristo wañurqa noqanchik rayku. Huchasapallaraq kasaqtinchis Cristo wañurqa munasqa hermano hermana qanrayku, noqarayku munasqa wawqimasi. Entonces imatawan rikuy munayki qan payman ripunaykipaq. Payqa rumi ichari, maypichus noqanchis edificakuna tiyan, maypichus noqanchis oqarikuna tiyan,
maypichus noqanchis sayana tiyan, porque rumeqa mana chinkanqachu, porque aswan kusikuyniyuq kawsayniyuq kasan Señor ninchejqa. Kay libro de Romanos capítulo 8 nillawanchikta versículo 1 ninkay hinata. Kunanqa mana ima huchachaypis kanchu Cristo Jesuspi kaykunapaq nispa. Pichus paywan kankoqa manaña huchay kanqachu nispa. Es que asca promesas nin Dios ninchejqa sapa ninchispa ichari. Chayraygu ultimuta ñawirispa kasunchik kay capítulo 11 del libro de Hebreos versículo 6 nin ahinata. Mana creespaqa mana atinchejchu Diospi ñawpaqenpi allinpaq qhawasqa kayta. Mana creespaqa noqanchis ma atinchikchu munasqa wawqimasi exigita Señor ninchikta milagrusta obrananta noqanchispaq. Mana exigisunmanchu allinpaq qhawanawanchikta noqanchikta. A veces ningui wakin runas maskata noqa Señor man mañakuni ma uyariwanchu. Es que qanma creesaykichu. Si millamanta Señor, Señor niki, pero creenayki tiyan, creeqa munasqa wawqimasi llank'ari. Creeqa ruway munasqa wawqimasi. Mana brazosmanta hap'ikunallachu, ni tahsiminchik kuyunallachu. Manchayqa ruwasqanchikwan demostrasanchik maskatachus creesqanchikta paypi. Niwanchis sumaqta, imaraykuchus Diosman qayllakoyqa creyman tiyan Diosqa kawsayta quwasun. Creenallataq tiyan pikunachus Diosta tukuy sonqo mashk'anku. Chaykunaman sumaq inkasqa qonanta kanqa. Ari, Señor ninchik mosoq sonqota inkaspa kanqa paykunaman haywanqa. Entonces kay yachayniwanchik creena tiyan paypi. Creena tiyan wawanta kachamusqanta noqanchik rayku. Tukuychaspaña kasanchik, maychus kasan kay lección de escuela sabática. Chayrayku invitasayki kay último texto maychus kasan libro de Marcos, hermanos. Kicharina tiyan Diospaq palabranta ichari. Libro de Marcos kicharispa kasun capítulo 9. Kuska, haku, invitaspa kasayki kicharinata libro de Marcos nisqata. Kuska noqanchejqa parlarispa Señor wanga yachanchik maskachus munaynin kasqan sapa ninchispaq. Kay libro de Marcos capítulo 9 versículo niwanchik 17. Usqayta masqarispa kasun ichapis chinkasan kaypi ichari, pero tarispa kasun versículo 17 nisqata. Nin ahinata munasqa wawqimasi. Chanta nimorqa runa chawpimanta yachachik Señor wawayta pusamurqayki. Imaraykuchus payqa opayachik supayniyuq kashan. Sichus ari kaypi Jesus hanuyachispa karqa runata maychus opayasqata ichari munasqa wawqimasi. Chaypitaq nin ahinata. Versículo 23 niwanchik 24. Chayta uytawan waynaq tatanqa qaparirqa. Creeni yanapawasqaykita ari astawan creenaypaq nispa. Kay wawanqa ma uyarisqachu ichari Señor nisqa tatanta creenayki tiyan. Imaynataqa creeyki tukuy imapi creenayki tiyan tukuy ima atisqayta noqa ruwasqayta. Sanuyananpaq kay tataqa nisqa creeni Señor creeni nispa kutichispa kasqa. Sapa dia noqanchispis creena tiyan. Sichus qan munayki milagruta chayqa creenayki tiyan Señorpi. Creenayki tiyan sanuyanaykipaq chay unquyniykimanta. Creenayki tiyan dia Señor urqumusonqa chay millay kawsayniykimanta. Creenayki tiyan dia Señor ninchik milagruta ruwanqa munasqa wawqimasaykipi.
Creenayki tiyan k'ayamincha Señor kutimonqa qanrayku noqarayku apanawanchikpaq kuska kawsananchikpaq eternamente niwanchik ichari munasqa wawqi masi. Masca atiniyuq Diospaq palabra, masca atiniyuq pay kasan, porque pay hamurqa salvación taquq tukuy wawasninta. Munaywan chantapis justicianwan llank'arispa karqa kay pachapi. Tukuy pikunachus kunan qonqorikuspa mañarikusanku Señor manta chayqa creenayki tiyan pay uyarisonqa. Voluntad nimanta hina pay qosonqa kutichimusonqa oración nikiman mañakuynikiman. Chay yachay karqa munasqa wawqi masi kay semanapi lección de escuela sabatikapi. Qan qillqarimuway maymanta uyarimuyki maymanta qawarimuyki chantapi sutigita qillqarimuy riqsimunayki. Mark'ayta pachimuyki qhepan semana tinkunarikusun watejmanta kay yachay wasipi.